bafowethu isilomo somculi wentokazi uNomcebo Zikode sikhuluma ke ngeInternational Lady uthi ubonga uthando abantu abamkhombise lona ingoma ingakaphumi ayenza ke necokama ke elisha. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwisiqiniseko SA Media. Muqala ungena kule channel ke ngicela wenza ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uzibeke emathubeni amahle kakhulu amanye ama video ke engizokwenzela. Ungakhohlwa futhi ke ukuthi ke uthinteke lapha na ke ku like ke lapha na ke bafowethu ke kuona ke lama video. Bafowethu uNomcebo Zikode ke indaba ingaye ke manje ke lapha na ke ubonga uthando alithola kuma comment ke kubalandeli bomculo kaMaskandi. Ubhale kanje uthe ngibonga uyithuba nanothando ke engilithola lapha na ke kuma comment. Wathi uyabona ukuthi abantu ke bayilindile ke ingoma ke wathembisa ke ukuthi ke isendleleni ke wasethi ke #ke lapha na ke ishepisi ke esejezini kusho uNomcebo Zikode ke lapha na ke bafowethu into enkulu kakhulu ke lena bafowethu ke ngoba masikhuluma ngoNomcebo ke sikhuluma ngentokazi ke lapha na ke ezoqhamuka nengoma noma ke ezohambisana necokama ke engomeni ke eyodwa ke lapha na ke okuyinto ke enhle kakhulu. Masikhuluma ngoNomcebo ke sikhumbule sikhuluma ngomuntu ke owaziwa ke international ke njengoba ke wake washaya ingoma ke lapha na ke iqave kakhulu ke lapha na ke hamba naye ke uMaster KG waduma nje umhlaba wonke. Leyo ngoma engikhuluma ngayo ke ina 600 namanekana and 20 million viewers on YouTube owayishaya ke naye ke lapha na ke uMaster KG. Njengamanje ke usela emabhincini kaMaskandi ke lapha na ke uzokhuphula ke izinga lakhona ke futhi nakhona ke asazi ke ukuthi ke izozala inkomo nangu ke ethi ke ubonga uthando ebonga uthando kanjena njalo ingoma ayikaphumi ngisho ukuphuma abantu bakhombisa ukumamukela ke ngezandla ke ezimhlophe. Sikholwa ukuthi ke abalandeli bomculo kaMaskandi ke bayithokozelile ke le featuring ke eyenziwe ke umthandeni ke isikhova ke zwelonke. Bafowethu ilezi ke bese ngiphathele zona.